Nghe đang ngủ hai ya phi baro ki prolog ki bachupet bat sengap ya ki kubor ha kane ka channel. Mentang nye pet ya sila kai round 16 trong ka FIFA Global Cup hinnen kamit. Ha ka sila kai round 16 trong ka FIFA Global Cup. Hapdeng ka PSG Persya ya ka Inter Miami. Habing pai ha kana sila kai ka PSG kelala ban pelimno ya ka Inter Miami dasau la not goal. Habang pai ha kana sila kai ka PSG kalaya ban thep gol ningkong tang ha ka minit ku ban reu lingba u je neves bat habawan ban teng pat ya ka chingile kai ka PSG habak namar ka PSG ka de ka tim ka ba khlan bor shisha menta usnem barkum churu ha kisnem ku le nyo te ka Inter Miami kan la shan shano hakmat ka PSG ka club ka balong ka champion jong ka Champion League berke PSG kelalaya mentebyang sasikul haka menit ke balai pekendai lingba ucuk hi player kata Unives batka PSG kelana klanbor kelalaya kai bahasisha berkelaya mentebyang sasikul haka menit ke basau pesau lingba ke unkul lingba wireless berhaswa ban vainau ke cinglekai haka kelas step kata haka menit ke basau pesan plus lai ka PSG kalaya ban thep bang sasikol lingba u hakimi bat hadu bendawaina kelas step ka PSG kalatam ya ka Inter Miami dasau la not goal habawan ban tengpat ya ka cinglekai kata hakala minit ka Inter Miami kalal ya le ban ting bat ban penkha penpai ya kini ki goal jong ka PSG ndai ka Inter Miami kadang long hi klub ka badang kamrit badang terbor kan la shan shanu banyale persya bar ka PSG ka bala khamhe bar kham khlan bor te ka Inter Miami kam shamla bar pen phai ya kini gi gol jong ka PSG hado bandawai no kata ka khandai pu minit bar kum takut no kalentia jong ka Inter Miami bar Lionel Messi ha ka round 16 jong ka FIFA Club World Cup bar bandurung sendon ha ka quarter final berke PSG kelala bencap no ya ke Inter Miami hakara 16 bat kela rung sya ka quarter final jauh slow ki fan chong Lionel Messi ki batmu bat kemilenti baka Inter Miami kan posh ka thong chong ka FIFA Club World Cup hendrai kela rem no tang hakara 16 te perlok ngangit peles ngutu ngin sekendo pat ha ka video ngakar pat rit ya phi ba pin subscribe ya kan ka channel kenang penganang la ban pen mi susu eki kubor ki bana kapor kublai shibun.